reka twongere tubaha ikaze abakunzi ba Kigali Real News. Ni ku isaa 10 aho tubazaniye updates. Ni kuri uyu wa gatandatu mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri, ni ku itariki 28 2026 byakaze byasizoye. Ni nyuma yuko ibintu bikomeje kukara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko ihuriro rya FARDC riviye ibyagahenge, ndetse ukabona yuko ihuriro rya AFC yahinduye ingamba ndetse n'umuvuno. Uraje umenye uko situation ihagaze aha, aho hari ibyahindutse haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni munyemere rero tuze tujye kuri page y'amakuru akomeye turebera mu situation ihagaze, ndetse ku murongo wa telefone reka twumve ibyo Bwana Bizima agiye kutugezaho ahantu yagiye agera, cyangwa situation yagiye amenya muri biriya bice kuko niho aherereye. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Iriwe neza. Situation ngo imeze ite? Situation n'imirwano iri muri utu duce twinshi two muri Nord Kivu dutandukanye, harimo za Kazinga, Ntete, Mashaki ndetse na Territoire Nyiragongo. Hose haravugwa imirwano. Hafi y'umujyi wa Goma za Sake naho hari imirwano yahabereye kuri uyu munsi. Rero ni uduce twinshi, ndetse turerekera no muri Sud Kivu naho za Baraka havugwa naho amakuru mashya y'imirwano mu nkengero zaho, ndetse no ku ndege ivugwa ko ishobora kuba yaguye mu minembwe, kandi turasobanura mu kanya ibyayo neza uburyo yajemo n'icyayizanye. Yes, ni mubundi rero bakunzi ba Kigali Real News, mu minota mike n'ubundi ni updates mwamukwiye kumenya zako kanya, ukamenya uko situation ihagaze, ukamenya uko byifashe. Bikomeje kuba biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho n'ubundi habaye ibitero simusiga karundura, aho ihuriro rya FC ryari ryamaze kubahiriza agahenge, ariko bagakorerwa udutero dukomeye, aho nakubwira yuko aribwo bwa mbere batakaje abasirikare basa nkaho bakomeye, ndetse n'ibitero simusiga byahitanye abaturage batari bake. Mbere yuko dukomeza rero, reka mbaze ngushimire wese mu kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere cyangwa ukiza kuri no page yacu bwa mbere, nta kintu usabwa uretse kureba munsi ya video ukareba handitse subscribe, ugakora kukazogera kugira ngo ntihagire ikiganiro cyangwa ntihagire update nimwe gucika, kugira ngo umenye byimbitse uko urugamba ruhagaze ndetse n'uko situation ihagaze. Bityo ukiyongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ntiwibagirwe gukora like wowe mushya, nje muri kumva ndidamiye ku murongo wa telefone, tuba turi kumwe na Bizima uherereye muri biriya bice. Ni mu mundi rero otuje tubanze tujye kuri tere, ubundi tugaruke turebera hamwe uko situation ihagaze, ndetse niba bigenda bigaragara, niba bigenda bivugwa, abo kuri tere baba batazi. Ni mu nyemere rero twakire Bwana Bizima n'ubundi akomeze atubwire uko situation ihagaze. Bwana Bizima, ngaho duhe ido n'ido yuko bimeze, twa updating sahi ngo byifashe bite? Kiriho nuko ubu muri iki gice cya Sud Kivu aha Baraka humvikana ibiturika mu masaha atambutse, ubona ko ari ibitero n'ubundi bivugwa ko M23 ariyo ihageze igabye ibitero muri iki gice, ubona ko cyari kirimo gukorerwamo operasiyo nyinshi cyane zijyanye n'ibitero byagabwaga mu gice M23 aho bagenzura. Rero ni uburyo ubona ko bari nk'abagerageza, kandi bwari bumaze iminsi buvugwaho yuko bafite intumbero yo kwigarurira iki gice cya Baraka ndetse n'umujyi wa Uvira udasigaye. Rero bibayeho kuko ni imirwano isa naho igaragaye muri ayo masaha atambutse makeya cyane. Rero urumva ko kuri FARDC ndetse n'ibice bidiporoyinze muri cya gice cyo mu misozi hejuru habayeho gusa naho batunguwe cyane kumva ko hari igitero kibanyuze inyuma kikaba gisatiriye kiriya gice, kandi uzi ko ariho ramporo yabo bayikuraga. Rero bibaye nk'aho iteye impagarara cyane, ku buryo ubona ko hari ikintu gihindutse. Max yose ari kugenzurwa na FARDC kubw'iyi mirwano ihinduye isura muri aka gace, ku buryo ubona ko hari ikintu kidasanzwe kibaye hariya. Haravugwa rero ko hari indege, iyi ni akote ya FARDC itangaza ibingibi, ko hari indege
yabashije gusa naho izerera mu kirere cya Minembwe cyane umwanya munini, ariko igatanga amakuru ivuga ko iyi ndege ishobora kuba ari iyo ku ruhande rwa M23 ishobora kuba yarizanye ibikoresho cyane ku buryo ubona ko kubigeza muri ziriya nce bakoresheje imihanda y'ubutaka byagoranaga cyane. Rero ni ubwa mbere ibi bibayeho ko iyi ndege ihaguye, kandi ni ibyanyabyo kuko amakuru yatanzwe na benshi cyane ku buryo ari amakuru yizewe, ariko hari hataramenyekana neza iyi ndege kuko twakekaga ko ishobora kuba ari iyo ku ruhande rwa FARDC bitewe n'uko uzi ko aribo bakunze kugabaho ibitero kenshi, ariko tukibaza indege itari y'intambara uburyo yaba ariyo ijeyo kandi iri kuri akote ya FARDC, kumva ko ashobora kuba bitewe na deployment bamaze iminsi basa naho bazamuraga ingabo mu buryo bwo kongera gusa naho babyutse imirwano muri kano gace ku buryo buri hejuru. Twabanje kubyibazaho cyane, ariko amakuru dufite nuko iyi ndege ari yari izanye ibikoresho ku ruhande rwa M23 na twirwaneho, mu buryo ubona ko bashaka kwiyubaka ku buryo burenze muri iki gice cya Minembwe, ku buryo bivuga ko hari kubakwa ibikoresho by'imbunda ziremereye ku buryo bashaka kugenzura ikirere cyabo neza nta mutekano babuze ku mpamvu z'urupfu rw'aba baturage bakunzwe kuraswaho n'amadrone, kandi ubona ko byabyutse biba n'ubundi hari abaturage basenyewe amazu, ndetse bivuga ko bamwe banapfuye ariko bataratangaza imibare y'abapfuye. Rero urabona ko bashaka gushyiraho gasopo yo ku rwego rwo hejuru muri aka gace ku buryo basa naho babungabunga umutekano waho nta nkomyi. Yes, aho ni muri Sud Kivu cyangwa mbere y'uko wenda tukomeza muri Nord Kivu, hari umuntu unyohereje SMS abakunze kubimbwira, aravuga ngo irija de violents affrontements sont signalés depuis 5 heures ce samedi dans le territoire de Masisi à Nord Kivu. Le mouvement AFC M23 est engagé de deux combats contre l'occupation des miliciens Wazalendo alliés au FARDC à Kolochange sont les portés dans le quartier de Ndete, Mohanga, Machachi et Lukole, et les combats sont toujours à cours. Biragaragara yuko ibintu byabaye imberenge muri utu duce n'ubundi, aho n'ubundi ariko ko komba ari komba, wenda muri make yari kuvuga ko imirwano ikomeye muri utu duce twa Ndete n'agace ka Muhanga n'agace ka Mushaki n'agace ka Lukole. Bona Bizima, hari amakuru ufite yimbitse yuko n'ubundi imirwano igeze muri utu duce? Niko bimeze. Kazinga iyi yabaye Kazinga, urabona ko bimwe tugarukaho nk'uko na kare twabivugagaho ko iyi Kazinga uzi ko imirwano guhera mu majoro hose ijoro ryakeye batigeze baruhuka kubera Kazinga. Rero urabona ko FARDC idashaka kuyirekura cyane, kuko kugira ngo ube uyifite ni uko haba havuyemo aka gace ka Ntete, Mashaki, Kibu, Mashaki ndetse na Rukore na Karere. Utu duce nitwo tubusa naho tubanza tunariho imirwano kuri iyi saha, kandi bigaragara ko FDL zariye Karungu, kuko ubu hari n'abahibu bivuga ko ari special ya FARDC asigaye ariyo ifite umubare munini cyane hano hantu, ndetse bigaragara ko abacancuro barimo. Rero urabona ko aka gace kabereyemo isibaniro guhera mu masaha y'ijoro kugeza kuri uyu munota, isasu riracyavuga nta gahenge. Ubona ko badashaka kuhatakaza, kandi no ku ruhande rwa M23 nabo ibitero bagaba berekeza aha hantu ni ahantu bakeneye, ubona ko rwose rwabuze gica kugeza kuri uyu munota nta gahenge karahaboneka, kandi ubona ko bivuga ko hari kugaragara cyane casualty ndetse n'amahiti mu duce dusa naho FARDC iri kugenda isa n'itakaza muri izi santere tuvuze zibanziriza kwinjira muri Kazinga. Kandi no mu nkengero za Gatoyi ni uko
uduce twose dusa naho tuyizengurutse hose haravuga imirwano. Ni ikintu kidasanzwe rero muri Nord Kivu. Urabona ko uyu munsi habayeho ibintu bimeze nk'ibitero by'umuzenguruko mu duce twinshi, kuko iyi ncanye ya teritwari ya Nyiragongo haravugwa ko naho hari umupfumu umpaye amakuru ambwira ko hari abarwanyi baje ariko batabashije gusobanukirwa niba ari FARDC cyangwa ari FDLR cyangwa Wazalendo, bagabye igitero ku baturage ndetse barahasahura cyane ku buryo burenze, banangiza ibintu, basenya n'amazu amwe. Ubona ko bari baje mu buryo bwo kwangiza, atari uburyo bwo kuvuga ngo ni abarwanyi bashaka gufata ahantu cyangwa se kugira ikindi kintu kidasanzwe bahakorera uretse ibyo. Ariko amakuru bakaba barimo bahamya ko ari Wazalendo, kuko isanzwe ariyo igira ibikorwa nk'ibyo bijyanye n'uburyo bwa mikoro iyo hari ibyo bashaka kuba bakwigarurira. Yego bwana Bizima, hari ni SMS muri Gukoma ya Kamuronza muri Sake hafi y'umujyi wa Goma, naho habaye igitero naho cyo cya FDLR na FARDC n'abasirikare batari benshi cyane baje nk'itsinda by'abantu bake, ariko ubona ko bari kuri misiyo. Ariyo mpamvu bikekwa ko ari ya operation iri gutegurwa na kiriya gihugu cyangwa ku masezerano gifite muri aka gace, kuko uziko cyasinyiye ko mu mezi 4 kizaba kigaruriye Goma. Rero baravuga ko byanze bikunze ibi bitero biri kugenda biba hirya no hino, biri gukomoka kuri operation yabo y'uburyo bwo gusa naho babuze uburyo M23 muri kara gace kaba yakumva ko ahantu hose hugarijwe kandi hasa naho hari ibitero, mu buryo ubona ko baca intege bariya bari ku ziranshe za Gatoyi. Ubona ko ariho imirwano risa n'irimbanyije, bakaba babagabaho ibi bitero mu buryo bw'ibanga bicamo bikinjira muri eneho nk'izi za Sake ziri isani ziri hagati, ku buryo habaho ikikango yenda bakaba bagabanya umuvuduko bafite muri kiriya gice cya Gatoyi. Yes, hari indi SMS inoherejwe, reka wenda nyisomere abakunzi ba Kigali News. N'ubundi ni umuntu wanjye wa hafi wanyohereje SMS. Nzira ntabwo rikora, ntabwo nkumva. Hari undi muntu wanyohereje SMS ni mu rurimi rw'icyongereza, aho yavuze ngo AFC M23 is not stopping. They are doing everything the international community failed to do. As we speak, AFC M23 has liberated Zibahunde, Katobo, Shugi, and Kanilo, all located in Masisi. A lot of FDLR and Burundian soldiers have lost their lives trying to fight for Kisekedi. Colonel of FDLR and his officers also got eliminated in the process. The pictures are too strong, I can't share them here. Urabona ko wenda aturere hamwe uko situation ihagaze, abari kuvuga ko n'ubundi batagomba guhagarika imirwano ndetse ibikorwa biri gukorwa n'imiryango mpuzamahanga bisa nk'icyizere babahaga gisa nk'ikitaragenze neza byaranze, ndetse baravuga yuko bamaze kubohora tuno duce twa Buhunde, Katobo, Shugi na Kaniro, bigaragara muri utu duce muri ino lokalite ya Masisi niho bigaragarira. Ariko bakongera ko bamaze gukubita aba FDL n'abarundi b'abasirikare ku buryo bamaze kwatakariza ku rwego rwo hejuru. Ngo ni mu gihe kandi abakoloneli ba FDL n'aba officers bamaze kugwa muri ibi bitero n'ubundi ihuriro rya AFC riri gukora mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, byifashe bite? Ni umunota umwe kugira ngo n'ubundi wenda nimba hari icyo twagiye kukubaza ukitubwira ubundi ducukiriza, kuko twirinze kujya turambira abadukurikira kere ku munsi bazaduha igitekerezo bakajya batuma dukomya tukavuga, kuko abakunzi bacu batwandikiye mu gikari bavuga ko tujye tubapudetinga iminota mikeya ariyo myiza, kuko benshi baba bari mu kazi. Mundi rero umbwire uko situation ihagaze kuri ibi ngibi kuri ino SMS nakiriye, nawe wayumvishije.
utubwire wenda ko byaba ari ibinyoma cyangwa byaba ari ukuri, ubundi utubwire ibyo twibagiye kukubaza, ubundi ducukiriza Bwana Bizima. oya ntabwo ari ibinyoma gutakaza kuri izo mpande uvuze, ni ibintu biriho kuko imibare bizwi kandi n'amazina arazwi ku ruhande rwa FDL, ndetse uretse wenda nk'ingabo z'u Burundi kuko muri kara gace ubizi ko basigaye bakora ibintu bimeze nko kujisha muri Nord Kivu, ntago ushobora kumenya ngo uyu musirikare ni uwahe na he wapfuye bitewe n'uko bambaye impuzankano imwe, kandi urabizi ko Mayiti nyine ntibivuga. Rero ni ibintu biba bigoye kubatandukanya, ariko ikijyanye no gutakaza cyabayeho cyane muri kariya gace ndetse no kwigarurira uduce twinshi kuri M23 byabayeho. Gusa bo ikintu bashyize imbere urabona ari uburyo bw'ibitero bya hato na hato cyane, kuko ibi bitero ubona byose biri muri Masisi ndetse na Warikare, kuko Warikare muri teritwari ya Warikare kano gace kadasomwa grupoma y'Abahunde nawo hari ibitero byagabwe na FDL na Wazalendo, ariko ubona ko nubwo babigaba bitewe n'ibihakorerwa nyuma y'ibitero bagabye, ubona ko ari ya kamere yabo yanze gushira nyine y'ubuhemu no gusahura, kuko nkaha bagabye iki gitero ntago baje ngo barase kuri M23 nk'abantu bafite gahunda. Iki ni cya gice n'ubundi kiri inyuma kijya gukora kuri pariki Kausibyega, ubona ko ari ahantu FDL yagize birindiro cyane itagiva kuko ibiturutse muri za Warikare. Aka gace nako rero nyuma y'imirwano yabaye nk'ikozanyijeho mu gihe gitoya bacyatwaho umuriro, icyabaye nuko mu duce banyuze dutuwe habayeho gusubirayo mu buryo bwihuse, basa naho bakiza amagara, ariko bagenda bahimutse bambura abaturage, barabahutaza cyane bikomeye ku buryo ubona ko n'ubundi misiyo yabo ahanini baba bafite ari iyo buhemu n'inda, nta kindi kiba kibagenza, kuko iyo barashwe n'ingabo baje bateye ntago baresista byibuze ngo bahangane nabo, ahubwo igihemu bagitura abaturage, kuko bagira style yo kumva ko abaturage bari gukorera batuye mu gice M23 igenzura abo bose ari abagambanyi, kandi siko biba bimeze. Umuturage aba ari netre, ntago bakwiye kuzira yuko agace arimo kagenzurwa n'uwo mutavuga rumwe. Rero nayo makuru nari mfite kuri iki cyamunsi. Yes, munda rero mushimire Bwana Bizima. Yego urakoze cyane. Mwifuriza kugira umugoroba mwiza n'ubundi ukomeze uri butu updating mu ijoro. Yego. Namwe bakunzi bakadasohoka ba Kigali News, nimwumva ko tugomba kujya tumara iminota myinshi, muzabitwandikire tujye tubaha idonido mumenye akantu ku kandi. Amasaha rero araducitse n'ubundi, ariko icyo navuga nakagambane gakomeye cyane kari gukorerwa ihuriro rya AFC, ndetse ubona yuko AFC nitabyitwaramo neza iri gutakaze ibice byinshi bigiye bitandukanye. Munyemere rero ncukiriza hano ubundi update zo nakagaruka turi kumwe n'ubundi, ariko murabizi ko akeshi na keshi nkunda kwihanganisha abari muri zone z'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.